Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo Kapitulo 77, versikulo 2. Agkararagak iti apo iti tiyempo ti pannakariribok ko. Agpatpatnag nga agkararagak asinga nga to dagiti imak, ngem awan pannakaliwliwak. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Christine, adda ka di sore eyes mo? Ay, pangasim, dinakparangan, tamangan numaakaranak. Awan sore eyes ko. Huh? Kat, apay nga rod alimtag, dagita matam. Kan, nakalablab baga da. Linadlad ko, tanagatal ngamin. Di ka man. Nagsangsangit ka anya. Saan? Di kan aglibak. Ne, kita am ne. Agtad manan dagiti luwam. Aguray yalaan ka iti tisyo. Adtoy. Anya manan aya, tinapasamak. Ni ka di manan Joel, ti makagapo, no apay ngagsangsangit ka. Friend, sakbay nga agawid ta. Padasan tapay man ti mapan iti kaluklukat at Chinese restaurant ita sentro. Anya ti makunam? Sa anak amabaling ita. Umay naksukunan ni Joel. Kat, ibagam asumurot ka datan Talo tayo amapan ijay. Ay na, pasensya kan, friend. Di na kayat nga da sa bali akalangan mi amangan. Anyamot a klasit boyfriend day ta. Ni, isuraytan. Sapay agbusi na adagos. Kasta na nga rod. O sige, mapanakon. Agkita tantuin ton bigat ijay office, ha? Sige, bye! O sige, aglugan kan. Garasam. Payag ka. Ay na, kat no imayak mat adagos. Saan ka mat anaguray itinabayag? Inayadam ati ang drive. Makapanervyos ka mat. Malas na talaga. Siyak ka diti bagbagam amalas. Nabakak manan iti sugal. Kaano ak na tayo ang makatsamba? Iso anapudot ti ulom ita. Ay, kwarta man. Ano? Paggasolina. Manong, 5 gasot lang. igasulinam amin day ta 500. I-full tank ko. Nagadukot a reklamo mon. Di kwarta mo na. Day ta. Gasolina ta dita. Manati gasolina yung boss. 150 lang. Anya, 150 lang ang tigasulinam. Idinto ta 500 tintad ko kan ka. Kasapulan ang makabahuyak iti panakaabak ko. Agsubliak iji sugalan, apaman ang maitulod ka iji apartment. Anya, mapan ka manen makisugal. Sumardeng ka man, maditial daw ko ita. Bumabakan. Anya nga oras ka sumangpat. Nagadukot adam damagi mo na. Ala, bumabakan ko na. Ayan jay oven dito'y kusina. Inya karsamot ni Joel. Ngam, sa dino ngay tinangyakaran na. Sapay kagat-gatang ko day jay. Ni matmanang ko. Hello, Manang. Hello, Christine. Ayan mo ngay. Adaak dito'y apartment. Apay? Itay da kapay lang urayan dito'y balay. Apay, nalipata mon, a birthday ita da ito'y inauna ka anakam. Ni Red? Katuan, 5 titawan na. Nagadun ti ubing kan bisita dito'y balay. Ala, nalipatak, Manang. Umay kayon aka ni Joel. Adda na pa na ni Joel. O di uray si kalaangan ti umay. Sapay rabiin. Adda nga tapay paglugan, ha? Ado a pagluganan dita. Umay kan, tane, birbiro kan na kato'y kaanakam. Sige nga, Rod, Manang. Ubing laang ti ag-birthday. Ngam nagado ti bisita kan sagana, Manang.
Wan gayam. Thank you iti ginatang mo a cake ni Red. Tunggal makita na, damagan na jay cake na. Iso nga ingat hanga kun Ni, amin adimar ay, ada partner da. Si kaman lang ang awan. Ay na, bay amon manang, tauray awisak ni Joel. Di namutla kayan. Kabutang na kamin samot ngamin, akakabagyam. Mabain lang. Managbabain day jay? No tratuan na ka. Bugawan na kalatan. Kunampay alayat-layatan na kapay iti danog. Ay na, ididay jay manang. Di mo ipalubos, asaktan na kaday jay tao. Tano inaramid na minsan, aramidan nan tumanan. Alabay amon day ta, siya kun ti aginaw, agina nakakit diditan. Tulungan kan amanang. Umay nakakadisukunan ni Joel ditoy. Di na maaramid day ta. Apay mo ta saan? Kasano, aday jay sugalan ita. Ay, kaasi ka matading ko. Apay ngan anusam ti makiden na itikas ta a klase a tao. Mabalin mo matlata asinaan no kayat mo, tasaan kayo mat anag kasar, ken awan pay anak yo. Manang. Apay, mangnamna makakading agbalbaliw to ni Joel? Manon atawon nga agdandan na kayo, nagbalbaliw ka din. Saan mo tananayon ang paikit titibisyo na? Tano ag sigarilyo laeng idi, ita agsugalan. Kat no makiden na kalatakan kwa na, anyapay, timabalin na nga inayon itibisyo na? Ha, sigurado, agbabain to day jayan. Kunakken ka asan ka amabalin a pumanaw iti rabi. Apay at tinubngar mo tibilin ko ken ka. Birthday jay ka anak ka. Uray birthday na. Di ka mabalin a pumanaw. No saan ka apalubusan? Katsi ka ngay. Pumanaw-panaw ka matlat na. Uray saan ka apalubusan. Una ta lalaki ak. Sika babae ka. Nung dada ka sa mapasama ken ka dita. Oh. Ad-ad da madanagan ak dito'y unig ti apartment. Taama nga numas ad-ad da adakas ti mapasama kanyak dito'y. Anya ti kunam. Sige, tungpaan na. Oh, apay adi mo ituloy. Saktan nak ta idarum ka ad-dagos. Christine, nakapanimit ka matmanan di talamisaan mo. Nagsakit ti ulo, friend. Nagsakit ti mata ka nagsangsangit. Kan nagsakit to'y puso. Kat, ingkag pa doktor Ay, amo mo no apay akas taterkrik na ita. Ay, mabalin mat kat amaimbagan ka kadagiti an nayam no kayat mo. Ya kayat tiyag tumar iti agas. Ti agas adakda kamatak. Kat kastoy. Adaywamon ni Joel. Sinaamon. Tapno mamimpinsan ama ikat dagiti sakit amarikrik nam. Nagrigat mat ngarod nga aramidan. Wan, pudno dayta friend. Ngem no kayat mo nga umimbag ka kadagita asakit mo. Aramidem ti imbagak, wan. Sinaam ni Joel. Hello? Saan ka madagas ita? Anya? Tapay. No kaano pa'y ngagtudtudo. Di nak madagas. Nag-birthday nga rutoy kumpare. Dagasin nakbitan. Awan pagluganak nga agawid. Di ka kani makawawat. Saan nga rutoy mabalin? Aglugan kan, iti konformi dita. Anya? Oh, nya nga paray. Inungtan na ka ni Mrs. Mo. Isukit diti inungta ka. Di na mabalin nga ipilit kayat na. No kunak asaan? Saan? Bilibakan ka, pare. Sika talaga ti ari-ari iti pagtangan. Talaga mo ta siya? Hala. Agsya tayo nga rodan na. Itatayo lang manan nga agkakadwakat. Wala ta birthday nga na. Happy birthday, pare. O anya, nakaawid kan, Christine? Un friend, adda akong dito apartment. Ay, nasayaat mat nukas na. Ay, nagpig sa titudo. Iso amadanagan para kan ka. Thank you, friend. Ay, ungayang.
Nadlaw ko, awanan di electric fan din. Anya? Ay, amangan mo't nga da sumsumrak di tabalay yung agtatakaw. Hindi na minsan nga daw, di ako nasangpat ang gay oven ko. Ay sus, kasano daytan? Tsapay nga rod na damag kini Joel. Iso ka di ti atapam? Ay, inan-ano na nga'y dagita agamit mo. Tsaka mo, friend. Damagag to pala ang kankwa na itong sumangkol. Ay, saan kan samot tan anatalgad dita, friend? Iso apumanaw kalaangan. Iparawaw munday tatinimplam akapik dita sangwanak. Nagbayag ka gagunggunay. Nasaya at mata na usawan kan. At dadamagag kan ka. Kanya mananday taya. At da mapukpukaw nga appliances dito'y balay. Di nakpabasulan ah. Awan jay oven ko. Kalpasan na, napukaw mat jay electric fan. Awan amok dita. Asino kumati sa bali ang mga lakadagi jay no saan asika? Kadagiti amin ajak kayat. Ti pabasulan dak iti banag ajak inaramid. Jak kayat dayta. Nawatam! Pumanaw ka dito isang wanak. Ituloy ko tiyag kami. Makapamalas. Bigat abuwisita nyo da tao. Sana pa'y lama pa nagtrabaho itaman. Taapay, Mabainak ang makita dakdag iti office mate ko akasto eh. limtagmat ngamin dagita matam. Apay, inan-ano na ka ni Joel? Agpukaw ngamin dagiti gamit iti balay. Ngamidi dinamag ko. Dandanin nagsinaktan. Kunaktupay kat. Kinalanan sana inlako, taiso ti insugal na. Day tamat ti atap ko man. Kat, anya pa'y nga roter aramidam. Maano sampay akadan na ti kasta klase a lalaki? Man. Ay nano siya, idi pa'y pinanawakon. Awan serbina. Nangala ka laang iti tinartarakan mo iti mano atawan. Imbag kumamot no pag numaram, saan mo't nga rod? Panawa mon, tapno mamma minsan ang maikat na kita sakit tinakam mo. Hello, friend. Hello, friend. Saan ang pala asumra kita? Apay, masakit ka manan. Pumanaw ako dito'y apartment. Panawa mo ni Joel? One friend. Ay, kasta Ay, di mo baybay asaktan na kaday ta lalaki. O sige, sumrek kan tulat ta no nakaakar kan. Umakar ka kadi talaga, balasak ka. Wala na. Katjay ngay makitkita akad kadwam alalaki. Asawam kadi dayjay. Sana na. Boyfriend ko lang. Kastag ayam. Nausamot dayjay iti chicks. Ay, amin san abisyo kat adaken kwan. Ay, nasaya at panawa mo. Mala, tulungan kan amang iruwar kadag iti gamit mo. Balasan ko. Christine! Amok nga ka dita balay damanang mo. Ha? Rumor ka, tagsarita ta. Nagkulitan ay iti tao. Goray man. Awan dito'y balay mi ni Christine. Jack amo, no sa dino tinapanan na. Ilam-lam man yaw, amok. Parwaran nyo, tagsarita kami. Pumanaw ka man dita? Tano saan? Mga yabak iti pulis. Pumanaw ka! Christine, Sumra ka kon iti trabaho. tagsarita ta ko ma. Amok, sinugsugan da kadag iti gagayim mo kan kakabagyam apanawan na. Agam mariknak ngay ayatan na pala nga. Iba to nak! Mangrugita manan. Ikarik nagpalpaliw akon. Ikatay kong dagiti bisyok. Sana kong nagsugal. Agbiro kak iti trabaho ka. Laging itak, Joel. Ngam napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan. Ala, pumanaw ka iti sangwanak. Kat saan kan nga agpakpakita iti uray kaanuman. Kumusta kan, friend? Nakaragrag sakak nga imadayukin ni Joel. Awanan ti sakit ti ulok. Saanan anasakit ti pusok. Kan saanan alumlumtag dagiti mata, friend. When nga rod, friend, kas makita, nagmayat ti auram itang. Agyaman na kadagiti balakad yo kanya.
Naagasan namin pinsan dagiti rikrik na. Kat, matuloy nga rodan, dyan nabayagan a plan-planwan taamangan iti Chinese restaurant. Siyempre, friend. Okay! Anyaman a sakit a marikrik na, rumbeng a maagasan. Ngarod, nasken aliklikan dagiti banag, amangyad adda iti sakit na, tapno agtuloy ti panagimbag na. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang darabay, na inbag nga oras kada kayo amin.